Otyo ninyesiga ngo okiruho iwe gumere nitwe kandi waiza kutwegitaho program nisisimuka kandi turi omukashonshire cyakomjenyi witu akasheshaka nko kunana kwanjurire twina rukurra ebyo mubaro gw'abantu ningasho kubara abantu ahabwambarira city omwamikana mugira Patrick kandi atwire na ijaha natushobora ibintu bya census ningasho kubara abantu kwihatwatandika 210 okusyo buteza ye 219 bakagaruka bakongerayo so turiyaho nitwebuza hati nije ningatije aho bashira kongerayo tikumanyisa ngo bundi target tebireho mwene bwo kubongireyo ubwe ebireho challenges zibire ziha kandi hariho muringo gwona ukutubasa correctifyinga mu enshobezi ninga challenges zezi bishabwe nti ninyerusi yareka mwakire abo kuba byona nwabwine kayongere kubiye yanjurura nabwanyuma stanfira sebo twakwakira yabare umutebekanisa kunyakira ukashishaka abo program eji ekwatinda census kandi nguko babagambire ndikana mugira Patrick nyende gukora ibyo kubara umurimba rasite ukubara twatandika ibiro 10 byo kwa gatanu urwabiro rwa gatanu kunka tukagira mu bizo mu kutandika abo kuba abantu binja baye bashimiye kubara abo bakabata kubasa kuhika mu system yo kubara na accessinga system so bakabata kabara abo kuba twantwasa computer abantu ngamagana 3 aharunana bakabata kubasa kutandika izoberi kunka tukagezaho kubatiko mu system mbanyisaba mwayohorize kuza kubara yego bakabata ku accessinga system yo kubarasa so twaba so izo yo kutandika tukageza ubona kubatamu so ahizo biri yakabiri abantu bona bakatandika uko kubara ubuno basa ko mwari ra TV abana nibisharinga mutuba ibyuma tubukora kunka ibyuma byo utafiri kunka system niyo yabita kuba sa kubikiriza kutahamu kunka tukakosamani kurango kuyagiye kurenga izo biri 10 bona babagiremo so ibiri 11 bona bakatandika kandi ukubara kandi kuza kubari kumara 210 so tukatandika abatandikira bamwe na nabatandikira izo uri ya kabiri tukantuseme kwanteza ibiro 19 ya birere sande igihwire konka ubosi ikareba mu abantu abaye batakabazirwe yatwongezayo ibiro ibindi mukaga bikuza kwendera inchakari umuberebyo kugira ngo tukaba tuyine emyanya myinji yabitakabazirwe nko muri imbarasite tukaba tuyineho emyanya inyingi abinji bakaba bahirize kweza konka karho ibyaro mukaga bitwa bintara kutuhire muri yebyo bimwe bikaba biri umuri nyarubanga iyi side yo kugakuca shinyonyi ndijo ikebereka chika ndijo kakoba karho village yemwe yabitara mu system so tukakira kutandika ya Rwentondo then kakoma twabitwatandika ibyaro 3 byarwo mu system so twabanza twarga mutwabara kimwe cyabikirebuka system ikashikaya yicanga ibyaro 3 byarwo mu system so twabanza twabara kimwe cyabinza kwana n'ibindi byaga byagireyo nayo twazo ko baraso twahindira tukirira umukace then hariho ikindi cyaro kiriyo umuri katojo wodi biri kushangwa ko kuwarwo mu ruti na cyaro kimwe cya Rwentondo ngiriyo kachikaba chango cha kizamana bayembabara so twahinda tutakirize then na cyaro cya Nyamitanga igiye nyine iri ha kidayisisi naco kikakibuzira mu system so naco tukatandika ahizo bari ya gatanu kucibara so twahindera mu byarebyo tukirira ubukose na no myanye ndijo hariho ukushanga utwanya tuke ubundi tutahwireyo konka tukagezaho tugerezeho ungwirohwe twariyangu abantu abo twababara ahinga kugambira ikiribuka hariho umuntu utakabazirwe numwe babiri muri iki niza kusima aba polisi aba prisoners n'aba UPDF ubone nizira hankana bagame ngwabo nibija kubara abantu babo mbaraksi zabo aba polisi babara mu polisi zabo n'abasibe n'abandi ubona bukuturamo mbaraksi dena n'aba prisoners dena n'aba UPDF abari umurima kinke baraks
bo bakahizaho kare so kubahereze ito takahereze ibyari binani ingamba twabashaba bija kutiyambaho so bakakora mu muhango munonga kureba ngo twaheze ninchimanya muhariyo ubunda batakabazirwe konka abahubwo skwabima tugambera bagira ngo kumanya mutakabazirwe reporting wa LC chairman rero LC chairman atutere atwete tuje tumubare nkoko nagamba nteze nchakari so hakiri yo gwire izoberi na ne yanchakari umuntu yatweta tuzombara abo kuba abantu mwe babine bizuvinji abamwe bakira mu kasheshe bazakora abandi ubundi bakabine program yo kugenda nko kutanka nebiri 10 umwe bagira hibaza konka baye bariro mutawo no hati yabagarukire na twita tuzoyo ntumbara konka itizwe kitugera ubundi aba bantu batabara bazirwe ubuno ubo bakabatine batabyitireho munonga nakuterese mu atinyo tumurambazire umuhurizo kumbara ashika 39 bwira kishanuga kenshi akora mu kasheshe so ureba ngo bine mu kwenda kwebuzabuza ubundi tubakinire bwire ubundi tubakirebere mu gasho konka nko twaye twagambire ukubara kwino mu gasho mwinji munonga abo kuba government ya ne planninga kurugira ahanamba y'abantu abakuteka ngo bari mu cyangisho mweneje basakubani yeshonga habwenci yabishite nabo jaba babemba hendera bahandikire ahabikara by'abantu ahagiti z'abantu n'amajuga abantu baruporeka ngo abo baba bara kandi batababazira kwa complaints zimwe nizoreka ngo abamwe tababazirwe konka amajugabo n'ibikara byabo na za gate abutoka bukahandikaho bukoreka ngo abantu baba bara banjire ngo gumane bijana bagarukayo tubasa ko baretira ubusungu bukwingana butyo of course utabintu ntwandika abantu abo twateka advert umahurre abantu bakamba applyinga kunaba muza computer so ubundi imicyo y'abana abo tukujumanye konka ico twabegise twabegesa ngo bagezeho kurundo umuntu kwarabure ba reporting was supervisor wabo so kugira ngo umuntu yabura yahandika kikari ico kiba kigwire cyo kubanza twatashimwe kwa ntwandika bukari twashimwe kwa ntwandika amashago ahabijogo munda yikikari ako mukikana harimo abantu bingi kandi buri inju y'abantu bakuturamo inagambire ngo ejo ntubara ejo y'abantu bakuteka hamwe bakarya hamwe so ntubabashimwe kwa bahandika ngo bashinga batakwandika bukari uko sejo complaint tukagihuriraho twagiforoyinga aba twashangire ngo bakakorecho uko twabaha warning kandi bagumizamo abo babe bari mu karomwe baba bara konka ko akoriyo batarakubazire ninkushaba abo kuba nico mugasho mununga ukurango wabarwa nkuko simu ya census 2024 yabenegera jezaho kira LC1 chairman wawe naza kutweta tumbare ubu wiye tucuwine kandi hatwino bwira bwinji abakubara bakendire nindekatika ngo umumbara site tubazere nka ucika 95 ahayigana konka itwe kino tukumanya kutakabazirwe itwe tumanya kutubazire twaheze konka ninchimanya ngo abantu bariyo so nani nshaba utakabazirwe atushire akire cyamana LC1 ayinese mu yababazi abite bambari kandi bari abanywano banje b'amadini nagumbe n'indamba jangu batwakwiciriza kubarwa manyaruhanga kababara kare mayibi akatolize kahire atwara jangu mjangu byo mabazirwe abo bo mu bakozere muta kanosha ngundu masako murebereho baca abandi mutabashikira hati abo kujangu tukanshanga abantu ayi bakutura abantu abo tukabashika batugambira uko batakubarwa konka umurimba rasite twarabire mbinji ngani imbere ya TV na za radio konka nabo bakabamo twagize kubashobora nguko nabe nagambe twatakwitaga kose kiragiro cy'amana munonga umuruingo gwo kubanza kwa gushobora abantu bakitegereza ukiza twababara abinji bakiheza bicereza twabashobora umuntu gwo kubanza ugwa kabiri ugwa kashatu biceza twababara konkaroho abahirize bakaba staboni abantu in fact nabantu bashatu bonko mustongo bakaba staboni twaronda abeberagira ba polisi twabakwata kutwaba kwasire bararu mu cyumwisero kimwe icya kabiri bikiza twababara umushango ngo gwaho ako umushango itwe international kandi nakutubabare so bakaba batakine umushango bwanywa yo kwikiza kutubabare bahiza kurara mu cyumwe
konka nkani imvura handi ahiru yasite shana ngo umwaka na yita Yesu ngo Yesu tuba kumbara konka no kuba mukwasire yaheza yiceza bambara. Okay. So, ati areci ndekiriye ncinteganisa ati noza kushanga nkoko hina batabazirwa kandi wasafite kateka ngo bace konka muherwizo boshange barabinje okwo mu system bwa nyuma yo kubara mwaheza kutunga byonde mwatunga hariho entekateka ningashe nkora eyimwasi kubasa kuvumbura mu amazina g'abantu abatarabazirwe then mukabone kimwe abakoraho ninganice bacyahwa bazo mu comfort zone bashitame tina yimarabi nkuko twagambire ngo ibintu ibikorwa mu kubarwa ne bihama by'abantu. So ejo system yo kuratiriza abantu strategy akwa twajitaho ncamwe nsanga twakuratiriza abantu twenda kumanya iko bafaho mutunga abantu kumanya mu charity uhineki. So kwenda ico nchimanye manyisa ngo twakurata twakuvuga ngo turakobaze cyamanya ngo ugo wabazirwe ndibasa kumukurata tumanye ibyo byagizirata ibintu bye twaje nkane aho y'abantu. So system yitu ico tikiruho konka nco twabintu ishengereza abantu ngo beheyo bababari kandi itwe ngo twayigise abantu abayo no babara burika bakabona bashikaho abandi kandi umuku barokwe twatwine ba guides abewari aba LC. So buraka bashime kwa bashiriho ahe bashangiye batari ubundi nushanga umuntu ikireke cya ekibiro mwenda kushisha buri ku minsi twaje ngo night ubundi arariremo kandi ubundi nushanga abantu buna bakujya ngo ejenju abantu baturamo. So ejo tugiye konke enju yo nebagize ngo umuntu baturamo tukagezaho n'amana minji kureba ngo twaronda abantu abe baturuma kumwe kandi ubundi ninsima abantu binji kurga ahasande ibiro 19 bakaguma mbatereso itwe nabo kubara batera ba LC ababembeza abandi umuntu ko bori yaho akutereso mata aha mwanya ogu arabantu batabazira twirukanga tuze tubabara kandi tukineye ubwire nico nagama ngo rizoberi na niryanchakari tukiriyine kandi tikoteka musako bari ukoso ngoko kumanya ibintu by'abantu hariho abantu abatakugira interest yo kubabara hati yaguma nakira umukashishi nakingo nagenda nakira umukashishi nakingo nagenda ubundi ntubasa kumanya ngo eje katuraje baziri kuko rondo umuntu akubura kandi biraje byituka tukatakwitsiza kuza kubara incuro kugira ngo tuze ku murondo umuntu incuro kandi abo bundi nubasa kutamanya ngo nakira umukashishi hakeje yo turebe kingire kunka ubundi kirawo umukashishi ushanga muri yango herire ubura kumanya haturamo umuntu nataturamo hari abantu abo kuremera iriko batwara munonga ushanga ngo nakora nko gwase cyuruko nagenda shaha ikumirizo mukashishi agakashayi nazikiro abantu abo barho kunka yabayire interest yo kumbara nasazi hakire nabambara. So abantu abamizemo batabazirwe kandi abaratara buri narizo bananchakare nyina masiko minji ngo akabata kwina kubambare konka yacu yayanga kukigamba kandi uposo mu yatara kigambire utaramurebere tokamutaho umushamba cyo kubanzana guto kumumanya itaboneji tiye kushanka ibyaro cyamana rero siwa namanya buri izina ry'umuntu namanya buri umuntu izina namaha kutura konko mutabona umuhagomere akwa hati aha twarigiye umusesa sanayiti abantu nushanga bayafurikire mu ndebye yagira ahantu hamwe hamushobire yafurikire yarigireho yagira handi kandi abantu binji. So ntwasuta wa following up kandi umuntu kwayize usya na chairman iyo yakumuza ati bakwazire nakubiye yatagwenda bambare nakubiye ati nyoboye bambaze kuna kutunga interest yo kugira kandi ngo bwiro tunabutunga ngo interest yo kubarwa njine ko period yo kubara officially yo yahwayo konka nakubera nyenda ngo nanyenye yongeremo hine office zirakubasa kushikiriraho aho natongera kire nkija muka ntasiyo system nanye nkabarwa ngaho kubara ngo twabiye tugambire kandi ko yuri 19 baja ngo aba batarabazirwe bagezeho ni twabo kwa tugezeho kubaronda nabo baturonde bare ngo babarwa kusya nchakare. So inchakare yaba yahwire umugisha gugaruka ko barango bagwahwaye ngo bakutaciro kureka nkabenye ndebe numuza kuchikwata mutabo kuba irregularities zo zabamo abo kuba hino wumpre nagira ngo enju omuntu tagitwire mu kumara umwaka konka aha gate ye bahandikireho ngo bambazire
so njanji manyisa ngu enamba yaba nyingi eyabantu abo babazire but when in actual sense abo babazire ni bake abari no nyetegereza irregularity jo indeka control akariyo ko kumirije kugira ngo ekintu cyahika ahareve shemire mpina masiko ngo revo itwashyireho shemire cyo nagamara ngo teka ngo ukeka cyenda na butana arigana umusitomu bwabazirwa kandi ibyo byasigarayo ndibasa kongeraho ubundi ukeka bibiri narakamwe haza statistics ijo neberi eri performance nunzi munonga tubantu performance nunzi munonga kandi cyo kugira ngo umwe ahamaka agatatwire mu bantu akwa ikabere population and housing census so na namazi kantu gabara so enzu yabetara umuntu nayo twatuchandikaho batugira ngo umuntu takutura mu bantu kandi bakaba batara mu kiricho twatukiga twachandikaho konkeje enzu yitware tumangu harumwa abantu twabareba twatugisigaho aho kugira ngo tujya kugigarukira so na ukwandika hanju eje yabe etara mu bantu kikabashikira akwana n'amashutwa kandi tugabara okay watoyihira ho Mbarara City yinkumangoji nemo bumanyirivo burukoga hako zibezera hands on ahari no jangu generally tubasa kuba tukozere tuta kugira ngo tumanye ngo sensa sage either be successful ninge konere then hoping for the best or for the worst ekinkomanyaje ibizube binje nibikira ko matawuni awa movement y'abantu konko mu cyaro bono ushanga bina 100% kandi byo byinji abantu abinje baturumbya so washanga ngo umucyaro bakuza 100% umutawuni twakora 97 98 ntbatwuzirije munonga nkihanga umibeti yo kubara so ti nyina masiko minji ngo ebira rwo mu kubaroku niza bishikire akwa kujya mparumwa ku ka irakaci ka ero post no kwant planning na kontu twabarire mu kukija ko babo akwandishima ngo abantu bona tubakabaho aho kubara konka mbwene kinkwenda kugambira abantu program yawe ya government kagera tekateka tikira ko ikintu kiza gukora kwa abantu bayi aho kwa government niyo hagwa abantu mugwe mujejumbemu mugende nkoko bakwamba bagambira mbe nkumwakora program yo nerho ya government obeyo kubara obeyo iyo kugema iyo kushomo ya UP na USC tumete tugisemo okay abo kuba government nene tekaticha abantu bayungwa ibakurundi okay atungo kwana ogamanga bamwembe mushanga already mituma yabo yagomere bakoreka ngo na bedini mwene tubakuza kubarwa konka mukibahika mwabaganirira baketegereza nanisha bango akiraka kutwasigaza yo hatana nyencakare uwakubakiri yokwe atake handikise konka yakubena inda ngwen ayanjire mu ngambira shaheje mugambira karungi ngo kumukonvisinga bari abakahika kucenga baketegereza na naba bagambire ubundi tukayongera haka percentage mu ngambira umuntu ogwa yihandikise wabare ku ico nekirango wabare tirakirango kuko nanagambire ni nyahanangereza umuntu wena utakihandikise naro utakabazirwe kira abo kumanya ngo bakukizayo ukushaba kwawe aha bari kubara na munonga aba LC kandi nza konja kusima aba LC bakoze umunzi munonga bene ushanga bona bene commitment hariho aba LC nkabashatu abaronzire kizindaro ahizo bari yasande bakaraba mbagambira abantu ngwe nabantu abatakwihandikise mwizo wa chairman twaheza uko babara yesho ngabo kinyara nakashara bakaboneza abantu bakarabamo bakora mu muhango wo kumubarizinga abantu bawo baturondera ba guides ababayembebembera abana nabasigaza abari bariyo nubabara bakakora mu muhango kandi nimbasima kandi ngira ngo mugumizemo umurimo manya umugando mu ikimbeze kureba program tekarabamo aba LC batanu abantu bona bahereza abantu ba chairman na ba LC bona estinus nobo ko uriyo umuntu wamani kunka chairman yakwetatija owanje nani nkwenda tukayanga hakuba nangwa abandi babita ba president babibyara bino bushobozi bwinzi munonga kandi nubakozesa kandi nubendezeje abantu babo tine LC y'urkwena ngo icyaro cyo kigaruke nyuma abo kwa kushanga ngo LC abantu abo n'ubu batabazirwe nikimugarize nyuma munonga kandi kikamhereza kitinza so nimbebaza mwe barekora mu munji
kandi mugumize mu mukora atake handikise mugambera karungi akaryo mukuye handikisa agenda yihandikise turi kugendera kwendera nko twabitwa gambere abantu kubabara ntubantu yenda kumanya ahi bari kutura uko bari kutura ibibine rero government ibone ko bakuraninja ngo ko wakoyine mbaga wabo takumanya abantu abo yine kigumire ko batebekanisiza woye wori muka yawe urukumanya ngo yina abantu 10 nibyo byo kwibyo rukorondoka batekera nibyo oyina onumango yina abana bashatu numayumuza ko ronda school fees so itwe na munonga muri ku government izeze byanga mu za district sina za cities na namagombora na za divisions ebintu byona na munonga bikurwa mu central government eje ya Kampala nibiba nibigendera ahanamba y'abantu roko government ina abantu bingi district n'abantu bingi nabamba kurete sente bareta nyingi akwamba bankari y'abantu bingi bamba leta embazi eyo kutwara umwirwaro bareta embazi ekugendara na n'enamba y'abantu abahi umucangisho so nimbashaba buri muntu hari kutura wabano wenda obuhereza gezaho urebe kutwakubara rero niwe mu bintu evo government erbanireta niwe obone ho share yawe ninchimanya ngo tukuza kugira ngo ibintu ebi tukuza kora nka government biza kwa bye abantu abo babarwa konka ntuba tugendira hanambejo so ngwe niwe yebare ozo muryabo ngo kuwa umuntu yakokozire imbaga abayisire bakija na nabo batesire kuba kwijana bone barya kunkanti abantu banisa ngo barya ibyabandi abava bibesere ubundi umuntu ushanga tiguta agukugera ngo ibyo byariyobwa uwaye leta uba batabazire so ngwenu shikira aba LC shikira ababazi de ruba kubare niwe ebyawe biziro muri yevyo tukuza kuhereza nka government okay bitumurabarije muna nabaheri yihanga bayimbarabo muna bo tubakuza korara ba floating se number abantu abo nabo twababara twantu barabantu bona bayori mu Uganda akwa kwija nawe akosa services zitu so icyo twumbara kandi abaye batari yaha abitwa bakuzarwaha babibarya mu mahanga gaheru ubundi turababazire akaba bataro so twantu barabantu abaye bari mu Uganda ubwirowe so na nabo twababara abahinda bakuturomu abajungu abanyarwanda abakongo bona ba Sudani bona twababara akwa ari umuntu abumba batunga buhereza bwitu yino eki ntakatongira information abako handa mwihangwe nahi twantureba ari hekiro kiriya eki mwatandikire hecho kubara abantu abanyecuro cyo mukacanga mutachikaba successful ninga abantu tubarayahwire echo tukachikora konka system yitu yo kubara ikatandika kukacicerezo twantekadika muneza kuzahusha 12 zo mwabazyo rero abo kutemba basi tumangu bako batakashiri tubabari konka kutwagire kushanga twashanga system kandi kuzahusha mukagazi cyo aha census night yina yabene itandikira so abamwe bagenzire kace zitakakisha mukaga tutrabasi kwabara konka ngo kutwe twagambire utwabe shime kubara kuzo mbasi twashime kuba umuntu meza kakadi hati umuntu yaba namanya ngo tubarambaza we natemba basi nayikeza mbambara kuyahiya biragire so abantu aba batusugire bakabara hibaye bagira uko bakamba kimangu turababazire abanda ababa kutura hanguto abo twababara kandi ngo kutwe twagambe ibintu nabe bimbeze baho abakureba kaje bono bavamanye bakabatura undanda burizo kuba kureba polisi biruka konko murundo ogwe tubaririkire akaba babagambire kare nkati no kugirashi no kubara mutakatina bona bakarga yubinje nabyo atakumango bari fact na nahizo bari ya kabiri bakajya kunkara habatari umucake nza kubarita izo bari ya kabiri babarita nabo twaba bagaba that cooperative yes okay then hariho banywano banje abarire maroji ekirecho echo cyargayeje ningana cyaroji twatayo forms abantu abarire mu roji babahandika ngo koso nkunagamba abantu abari stable umuntu mukaje ati nyowe baza kumba rumuka ayanga kwandika form yanga kutijisa kandi of course abaroji bakaba batine bushobozi bwo kubagema ngo bayihandike konka nyina masuko kubakira waho akwa bakajya umuntu bako baro kubikwikiza kwago waho kandi ramasuko kubakira waho aho bakutura bayibara
nyina masuku ngo umuntu ayagiriye ati nyumba kumva rumpa akaba nayinda ngo bambarumuka ubundi inamba y'iwabo yongereho batunga ubuhereza burundu ngeno bunda bazobaganga kamwikiriza yaba yatahire okurekana no munindeba mu enshonga ya security abo kwancereka ngo abantu aba nabashanga abantu mwe okomaka bar violent obundi takwenda kwehandikisa obundi we dini nakubinga nakwirusya nagira ahaho ho muhashangire muta tina birukangize ninga abantu bakaba that much cooperative nko nakugambira ngo tukakusaba LC kurabyamwa abantu of course umuntu kwa kutanika violent yahiza yamanya ngo gobine ubundi ko bamutana umwe natamatugu no wa LC kunka kwa kuheza kuchimanya togu no wa LC ayuro aba LC ni boro by'abantu barakuka kwikiriza ishobora yumva abagambira okay mbwenu ebigambo byitu rukererukayo generally twendere turebe census okwetambwire uterero no murange birobire byasigaraye biriyo abundi bantu bakagenda bihandikisa ni mza kubanza kusima abantu bambara site okwikiriza mukakwatansanitwe tukababara mwebare munonga kandi niza kongera kusima abayibembezi abandi ngo zona kutanchari C1 tembo kaza LC2 kaza aha division ukaza aha city abembezi bona bimiringo yone abembezi aba government abitweta technical naba political bona bakabyejumberamo ba RCC aba polisi bona abo kubatine umurimba rasite tine incident inahurire yo kugira ngo batera umubazi bamuyebaho tableti ibyo ngahuriraho ngo ahandi ngo muri umuseri betakacurire kandi atari ubumpurire ngo bakanyizi uko sarahaba namunonga aba haro groups zaba abanyamurenge baturahe uko kina baraksi bakabanza kwenda kutamwa amana ngo bako baratabanya Uganda kunkagwanya bayushorwa bakikiriza nabo ngo kunanagamira buri group ine abina bebembezi bayo ko kuheza itwe okucyondoza kwitunka kwa toreke ngo ababino mwebembezi azite ntwa twamuronze twamwaprochinjire atwo arakwakutorobeza abantu so ninza kusima abantu bona kandi itinguza kwebwa kusima ababunyina bayimbabara ba enumerators na supervisors ahansa bagakora umurimo murunzi munonga kuko si harimo abanafu no shanga ngutwabe tuzenga uburyo mwashime kwa nabahanikira amakagari gari hagati yigana nigana 5 ko kweza kureta bwa computer ureba ngo wakuze kinana nshanju ngo bundi nisaba kigendero wacengo akikora atyo ubundi ni speed ye ubundi noreba twazengwe bibuzo ni byinshi kandi no shange hari amakaganwa abantu bingi so ko kuza kucondozo bundi ushanga ngo makaminje giyabaze akamwa abantu bingi buri area haro areas zini mu amakaga abantu bingi kandi haro areas zini mu amakaga abantu bake namunonga aho kusanga nka hihi ne tawuni aho kusanga amakaga wakwati n'umushunga bakweta salamu amakaminje ngaga mu abantu bake babiri bashatu kunka ko kwenja kugenda heru ya tawuni gabama kagabantu abawutosha ushanga ayina abana bona cyaki cumuro abishukuru ayine yabakozi ushanga umukanwa abantu 20 so umuntu yabara ekenwa abantu 20 akana amara mwishahibiro mukimo so umwizo washanga abazira makana tukambureminga ngo yakora kwiye nabona ya balance kunka mwene average abuka abantu abashikiza makamagana 2 yego twino mwami Kanamzira Patrick ogo narukora ebyo kubara abantu omurimbara city kandi twaturiyo turebe kwate na census abatarabazurwe na challenges izakubasa kuba zibiremo hati census yaho sebo umwami Patrick hat office yawe erinkahi kana ije gumizamu erukora ki itaba kwenda kujehwezesa ninga hat kahwamu twazo musiribu office je ya census uwire bwayo no buza ko twaza kora report yo kumarira nchake kweza nzakora report tuta meeting ubosi tugambo kutwakozire challenges twafese injire na proposals za next census twa twaheza ijo office ya census neba ya konka of course twena bene bakum census aba tarba ba enumerators na supervisors abansi binemeremo y'abakora mu government so mbagumza mbakora imirimo yabo konka nyonka office yanje ni ya step plan haza step plan ibi bya census
kujya itwe tubirekera kimwe yes bwanyamaho hariho abantu akwija kutandika kwija kurunda information eje iturundani iturendeni itwe nkati twikizwa kushoza information ejo konka ubwire washire ubose neza kushokoza ibyaragera mu kubara baza kubishohoza baza kutohereza ho copy so abantu abarabana benda kukozesa information eje ya maju y'abantu nibashira office yanje information eje nibagitunga okay akwa nco president yabena agamba kagama ngo aba business ba NGO government wa makanisa bona bakosa information ya population and housing census so census yaba yahwire office yanje babahize kushoza abukuba mbenda kumanya abantu abari kanje nguno nda kubuza abantu abari umukako wa wodi no yanga noija information neza kuberho no gitunga yeno jano twose byo kwa nda kukozesa I get it ekiro kimwe vere byasigaraye kwehandikisa nimbasa kwija office yawe sebo umpandike office yanje timukhandike cyo twagama ntandike abantu ayi bakorara konka ko kwijaho ninza kuherezo kuza kubara yes abuko barabakiriya bahirego kusiyenye cyakare azamata nahindira ntamanyira heri office yanje eri hari imbarasite aha ground floor room number 4 barasite council yes a white house wow abantu basibire mazima no shamta kicime kwantko umuteye council program yobare kumpa umwanya ogu kandi kushobora abya census nintekateka ugunugwasa ko gubimuntu rwa muheru kugamba abya census program eji konka ubundi nabwe mwanya ta ahubugamba binde bya patinasite nabwe ninyisha nisero nimwe kandi ninyenda kusima abo abatureba abaturra ibitwagamba gukuratere abatabazirwe muje tubabare rero kandi nyongere kusima abubona abakukorire umuntu mu muhango ubwensaseje tinza kwebwa kusima TV West abukwa etire umuganda muhango abukwegesa abantu ibyo kubarwa ntwiga mu muhango mwe bari munonga abantu abamwe babazirwe abukugira ngo barebere program yeji na nezinde ubundi hariko nabanda biza bataramba bambarasite nabo kuba kugamba umuntu yahurira nawe agenda akikora titeka mu kunkwiza hani baringambara bambarasite bonga kureka nimba ningambara abantu bayiganda bona abukureba TV West yabari munonga abakuntabuza nakabanya Uganda bari yahera bari kutura yabaraga bamboko twenda kumanya namba yabo neheze bakava dabu kuba hariko nabaye bari mu Uganda nabo kuza kutaha nawo kwa kwija nawayo agendera umunambe bahanisana okay ngoko yabariyo kwe sagaraka kitwaro bwire bukingana cygaraka kora census gakora census ntahahuye imyaka 10 so ntekateka ngo 2023 izaga kako census ndije umuje no jakuburiya you don't know imyaka yanje genzire nimbasa kwanda chikora mu government wirohwe kuko haraba kundijo office uruga ko mwanya gwanje kandi mpamya ngo arakuru mu Murundi amina bari bagmanite aba program ya Sisimuka umwamikana mudira Patrick arukorere bya ibyo kubara abantu abwambara city nuwe yanatwere mu kumanya igenzuro misho bwa census kandi mwe barabanya Uganda kwehandikisa nyina matsiko menji government yaza planning aje aha wombaro gwanyu ogumu bahire itoka tuhumure twaza kwakira bisinsino naweje acankaranye mbera utakarga program ya Sisimuka nehindira hashaha ishatu nikushabugumeho